Željno smo iščekivali nastavak prvenstva, iza nas su sad i dvije utakmice na domaćem terenu protiv Sinja i Virovitice, slijedi završnica kupa, prva utakmica protiv Zrinskog iz Čakovca, ekipa koju dobro poznajemo, ove polusezone igra jako dobro, ima par iskusnih igračica i odličnog trenera. Žao mi je što će se ova završnica igrati bez navijača, ponovno će biti tribine bez publike, a radi njih se rukomet i igra. Mi idemo maksimalno motivirani u Poreč sa željom da se u Koprivnicu vratimo sa trofejom. Pa atmosfera je vrlo dobra, napuno treniramo, pripremamo se za sve ove preostale utakmice do kraja sezone, tako i za završnicu kupa koja nas očekuje ovog vikenda. Kao što sam rekla, naporno smo trenirali i spremni smo upravljati u favorita. Imamo još 2 dana priprema za kup. Fokusirani smo na utakmicu sa Čakovcem. Ja vjerujem u ekipu i želimo da odigramo 2 dobre utakmice. Atmosfera je super, pripremamo se, treniramo i idemo motivirani na završnicu kupa.